Yeda. Baby ameda share flight in air corner. Flight in air corner. Baby ameda ye 5 minutes away from airport. Yes. Baby Afia Aisha obaya modi meda ye 5 minutes away from the airport. Ye nyen krasefo. Ye nyen krasefo te samo. Sebita fracha mu koda baby mu twa first class no mu twa picture na mu dia beguo. No. Won say Bill Gates atena first class mu dia beto order. Mon say sikeni true. Mon say Dangote at first class mo dia betena ye nyen krasefo. Baby ayeda no. Mon go na mon hwe baby ayeda na mon check price. Me ba 4 days ni. Mon say ya ba be yiyi chere man say baby ayeda. Wo ni sika na wo chere de awo. Ewiase mo ni sika e na wo chere de awo. Enu nti na medical any eyi ye omo renti dan ma fufufunu no. Okọ ya na o chere baby ane dan wo. De bi omo pe show off. Who you rich you don't show off. Rich women and big women don't show off. Chefufufunu bon sama ho. Ene me se me ntokwa na me no ko no didi atembi enimo. Ye na mfufuo me ntan o. Me ntisa wo I would never be an ungrateful soul. She bon sama ho. On says sisi a pastor sing in ekeka omo abomu. Sisi unkonya pastor bi anko blackmailing fufufuno. Obi nim na obekwa ko blackmailing unya nim blackmailing biom nyame aye ejuma nyame ama ne nsa so omo nyina omo aka omo abom nti fufufuno sisi wunya omo blackmailing omo biom full stop media end ho afa sabo unsema wo ho sa at least be me ni onyamfo bi ti se me papa ni adote jata se na papa wo so se na papa wo ye kese na nie kutu me mabawo na say papa you are great than the word great say na papa inkrofo akoje busum e de be yanku no mo de baga na ne ye nto say na ye nim say ohini bi wo kro ne so oye powerful la ye de ne advert ye beto cash papa wo ye kese wate say fufufunu eja ne papa na wabo apo enantwie bni aye de ne kot eye bibie enye yie fufufunu ene de me wu se wunni nipa tuturu bia o fie fufufunu se na me woni nipa tuturu o fie ono aso ba be ka no si kings me papa se otun se wo chichi meyifo ampa se wo chichi ene de fufufunu nim se ye de ye advert ye beto cash ni adote jata wo so wate ena muma menka na menka sa twesi boache na waya ne nan look me across me madam wo kwade wo ye disgrace to womanhood me Aisha obaya amodi obi me ex-boyfriend quite down for coming to me dating not to talk of my downfall me chocho mucho me ne koba ni kunu monsuro nyame momo ye ma wo Ghana anka pie kran sesa mumfa manim mpie me kra ye bomudin kra na me fele mamo apu East Legon landladies omo rental house East Legon landladies omo shentade 50 Ghana atade na me shena $1,005 me pacho enipa na opa matade ne ma me no owo Instagram sika mi chia ye ne beba beto shipping kra no cheaper fufufunu shipping kra ne che sika kra me de ma o odwe Unkrofo na oni omonam ne mato iPhone 53 besi form sikafo enya mom association anka minim se sikafo e komo di sikafo enya mom association anka minim se sikafo ko sresre sika enya me papa na wo ba menim se fufufunu bra na fa nkohia ene eyi na be bodua se wamba menim anka kire me se minko ka che ni adote jata no ma $50,000 kwasia me koye na me kokama me una be discard shame botom ofise be jimi Abua Diamond appear no nam no one waka wasama chere me because na down for ne wo enti mo mami woni wo ho enti me ba be cha phone ni na me ya alert she we will talk with evidence and proof yen kasa yen man be bie ya no kasa fufufu no blackmail momo blackmail che amweni mie chesi bo acho sha atade bia mfata no alugu me alugu you ne nine cry nya papa
Odi wa down for ni kunu ni wie ya no na wo ne wo ya no amfale wo ba na wa ese kotre no odi wa down for kunu ne wo a wo ba be ese kotre kwasia momo ba be di mi kwasia twesi wo ache wa down for diamond apia na wo ne nam no bisa no cash me for thousands of dollars cash and I me to asase free no I dare you to do the same thing. Me ma 1 minute. Asase ba kubia me to diamond apia obia no ba kubia $50,000. Kwasia oba besia mo amabo bra mu da so titi rented apartment mu amabo bra mu mbo bra komenim mo da so kwasia atade kra obehye kra gise buko free. Gise buko free. Imam pia without makeup mu ntumi mpie. Enu tuba ko high makeup artist. Ena de bia ye twumanim. Efi aso ase ga bra na be kire wo papa. O papa bubu gudem mu ntumi fa wo papa mba bontin. What a disgrace. Me say me papa tie. Na me mama tie bia. I don't give a fuck. I don't know who make me show me mama. If you show stega, wo ya ade wo ye wo internet so nyina wo mama mpa utumi twini wo fom. Wo bu mama atwini wo fom. Awo Mr. Wati. Shana wo ba na nhwe wo nyina me de me hwe agyanka pa. Oba tapa. Awa wo nia be bi sei. Abawi asem. Oh. Wiyem wase wiyem niama oba tampo chame se ni mobile money why na esi ekra na se na wote ne bibia wote ne kwa yesi light ni ho yesi light ni ho so oba to be betina social media no dwane num hwe oba no domino bo hu bia se wawo at the time bi say abre Ghana nation awo ye ochina mema ne wate mema ne o yesi ekra na se na wote yesi kom do in fact yes, so banu cry no ya do show awoye me kame mama ti abro chire o me mfra no na ija nro awoye wonya nro nom wonya uba no show ye mama ade we be ko YouTube uba no show abra me show kopim da obewu me de enu adwuma na me ye me ne me papa ni adote jata enu adwuma na ye hwe nyanka akwala na wako adopt ni kwa ya no me ma o because akwala na nipa be 20 na echi akwala the school fees bonhudua se ubehu me baketo aka wan kan kire me se pena so ope ama man se ni usika se fakoda kofoto kwa aka ni ma pena me kire se me to aka ni 2000 na me se ni usika kwasia and that the Susan Shine demon, the demon lotion of the nation no. Kwasi amuko sisa Nigeria for na ba kuro no so abese kuro no fufufunu sa bosom na akogye no na wudi abesi won na nu nti feel say you are too powerful no me say my dad will carry kwasi fa wo ma papa be kire wiase mu Tracy Bachi fa wo ma papa be kire wiase mu mumu to wo mo sere me ma ye party ama me ba me kunu ba na wamba no mo sere mi straight buachi wo ya o party no wan e ba o kwasia Dr. Tinkra no wenu no so de at the time bi emusuo bi te se wawo into ono ane bakra no to be show in public obi eni papa ne ma papa no so to be come out to cry kasa wo ba ye ne ba oba wo ne be ma wo so be ma no cry to me fa ne say the bo en kasa akwala we ye me ba what a disgrace wo cry na wo to wakwa wo ni mo ba papa me Aisha na bebe chira oba papa. How dare you? Mumu feel say be na mu show. Ni adote jata ni ba junior etna first class mu. If you shall say gadi ne janka ba no de ni sire ska. Sa so de akola ni sire ska ye kwasia. Wo ye Jimmy fo. O papa na wabo apo te say wabo apo te say ponchi bi no kokoyi u papa pie. Ja wo ma me mpona na wo de ni chira mansan say o papa no. Hey, mo girls we cry them say, "Hwe, me ne mo be ko boot intokwa we be wie no 2022." Me ka kire mo. Me ka no kire na kire mo. Intokwa we 2022 because from physical no, yeah they be call spiritual for 10 years. You're on JERIPHER. From physical no, yeah they be call spiritual for 10 years na we Afia Schwar nega. Sunsun mu no wonim say me ye wo maame. Sunsun mu no baby a ukoji we dro no kra no maka kire wo baby a ukoji we dro no o maka kire say don't dare me ana uko ya o man kan kire wo o man kan kire wo de ne dro ra no oju sika dio efia tumi na okita na tumi tuntum ese ade na wo fi se wo betina Ghana na wo se na fe wa wo de be se wo baby ameda 5 minutes away from airport
Mincha hotel ameda cause minye krasini ti se woni Tracy Boache kwa hotel opeso ohia fosuba ndi omowo because you want the world to know what you have. You want the world it mo tumi kwa rent car kwase no mo ne wonam se me ka cho diamond apia ka kire me ujimi am board you na kire o ka kire me se nisuo na Tracy Boache no wonam no diamond apia no ko ni wonam ba osuro kwasia ujimi audio sa mebo mu camp ho no mu eja beto mujimi audio sa mebo no mu camp ho no eja beto muko Moisha fie diye dia mu kaye nkwasia sem nyina audio kitame me dia ma Moisha ena wohu enipa no ne omonam kwasia me nkote a obi aba be cho se Afia Schwar ena starting Moisha chance na me baaye Afia Schwar is part of what is happening to Moisha me ka kire mo bibia Moisha ko mu bia no Afia Schwar is part of it on YouTube. He's part of omo ye Moisha de omo ye no ena nokure no ebe dedi kwasia akwala okọ no ho girl ni yare wakwa hu doctor mo hye no $1,000 for the Afia Schwar odi ma nebusuafo sika se na wo say $1,000 na odi ma ebusuafo no eno na oka $1,000 ni amfa nhwa akwala no ene koda koji we ebusuafo no because sika bia ya se Moisha ho bia mi na masei sika bia ya se Moisha ho mi na masei sika bia ya se Moisha ho mi na masei baby nipa ho hwe Moisha oye me papa mo aboda mo ohun mo yan kwasia fo ohun kwasia Tracy Boache so yen we post Moisha Tracy Boache post Moisha's number there. Tell the world when was the last time you share social media shishe ni mu na mo ye no eno na ya na mo ho ye misre social media shishe ni na Tracy Boache abe post Moisha ena Moisha you haven't even spoken to the girl for how many weeks mu nim se no offer mu nim ni whereabout mu nim di odie mu nim baby owo so de bia mo post no to tell the world to say mu nim baby a girl no hey na mama nka me se me mamba se me be didi atemo Tracy Boache, me why you won't say me by yes, me by you. Because I wasted over $40,000 on my body, yes, fucking yes. Mumbi saba down for diamond, apia no dimuchino. I wasted over 40,000. Samuni my dear friend BMI. Now me BMI was over average. Me who doctor and come you. Now me wait, eh 408. Na mi weigh 408. Na mi shot at the size 22 to 23. Kwasia fufufuno why your body you. Uko catch doctor, uko catch yi Fada Dickson say when you breast cancer. Fada Dickson kan so we see when you breast cancer. Ena ni yem hwehwe no ena okukuru sika de ma wo di koye wo body kwasia Tracy Boache say sika na wo de wade abra akwa no ni nche na wo bebo obosia mikita audio no Tracy Boache say aba akwa ware na wo wale no ono na obo obosia ma wo de wale aba akwa kwasia na fofo na munam na nkasa mu a we ka we hu asem na we aka we hu asem na we aka we hu asem Tracy Boache Brɛast Ayisha say one send diamond appear message and can trend say woni ni ye fine no Afia Schwar ni breo na Afia Schwar feel say wu kika onu Afia Schwar no nsam eche diamond appear mikita audio no wo ho mudemu njimi mikita audio no wo ho mudemu njimi mbra kwasiafo Tracy Boache one find send diamond appear on Instagram ana Imena, me ba America over 18 to 2. Just me a stubborn. But Banu say me well being kwasia. If you shall go to me keep people for 2 months. 1 year which means to some be 52. Ad who kwadi uchia mema ni no woda. If you papa bubu gudemo, papa na woni de betre de biano or your stepfather. How ungrateful can you be? So papa who de wo ba wiasem. Wo ma me mpna a ono nhye wo da ombre wo ho onye yi wo mami wunyini ye ya o ukobo edwaman wo South Africa na nko wie afro akoma na ehwe wo ma wo Ghana ma o afro akoma hwe wo ma from 3 years to 10 years ama ukobo edwaman wo South Africa wo ba wan fa hwiamba nhira nko ma delay enu ti na nyame gusu hwira delay na wo bre no wo de nsai feed wo bia wo be baite Afia Schwar maye mobile money abrel mato iPhone abrel wo gang no mato iPhone amomo
tie muntu mimbra out apart from Diamond Apia waya me papa muntu mimbra out na mo beka say okay Aisha be prove say wa mama mobile money wa mama say me so me prove e che say me to me ma Aisha sikenie enya mo anka me nim say ehiafo hwe sikafo enya mo anka me nim say ehiafo ehwe sikafo na anka wo dia de tante bi te se wo ade jan bi enipehunu bi efia ye boldin kra na me ye boldin kra na me fele me ko bebi ne ye boldin kra na me fele twesi bo ache obi a wutumi di wadanfo kunu ewo asane ne wo twesi bo ache posi be ma woni ne wo posi wo ma papa twesi sisi a me mama ade I dare you bosses musemu ye rich women me ba papa bia metimi aposti no ontumi ye foko because I'm also a boss. Metumi aposti for young person whether wa worry no worry because I'm a boss. Or for young person knows say na brabo mu no I play over 70 to 80% role na brabo mu into me posti or for young worry come to me be posting style BAB ni yiri ntumi ye foko. Wodi me dey ntia because me your ba my bobra properties am wo nyina mema na de mamu imema mu ko di mu ho Afia Schwar say ga me nko boroska efri twesi bo madam fo nko wale be ma da o me nko boroska nko wale be ma da nti won sa wale na nche be ma ni to nche na odi wakwala di e friend Mary me kita audio sin now sin na di audio sin ebra me nti me kita audio no no di Mary no kansam no be ma ni kansam kwasia wo so yoba oba what is sika wale bema onu utifie na bema ni di house help inti na de bema ni ko adwuma de obe ye ofie onya na house help no e ka che wukunu eno na ema wukunu de be che wo kire ye kwanso wukunu de be che wo e ba ni se na wukunu hu se bema hye wo nchen because that time na mo split ya onu ko ne maame ho anaso onu ko di baby because no di house help no inti na house help ni ka bibia Afia Schwar take wada so na egu abonti ma ya se ka kire me ma ya se so onu be ye adwuma nyina wa ma ne sheda opam atade kra ma wa wuntumi nchia ma ni nkohia ene nsakse omodua se wankasa ncheme wo be hu se omo tade wo nyina no bia mpe wasem ye ne wo nam because ye nim se wo jimi adwuma hunu bia te se follow back na omo ye no twesi bo ache ye wan ye se wo be ye follow back oni skase so so blackmail ma will be dino me follow obofwa because me yes sika obema me need to look good. If you do you have a godfather, if you any party true Ben Schwarzenegger apart from one man any ukunu o mami boyfriend no why na what me dey na abechere if you Schwarzenegger go to me post o papa picture da if you we bet me do papa baba o papa ogugu egu o papa obobo apo te say nantwie bini o papa oguwa wobubu apo full stop crane no ono cho ABCD we are full stop ntumi find nti esa o cho CDU na wo de end kwasea wo be fa meme papa odihye papa bi na wankasa efia bonsama wo ho minim se we jimi sei bonsama wo ho won se wankasa wo ya ade na wankasa de na jimi o na wankasa wo hu de wo nye wa be post oni obi nim wa be show my two kings wankasa wo si omuhini o nyame chia oka bonsama ho wankasa wo be tro no wo see your two kings ene minim say de me papa ya advert ye hey me papa na wo say ono onyo bia wo Ghana no minim say ne udi ni be ya advert grama Chanel minim say udi ni be ya advert grama Susan Chanel hey ene na mo market e confirm ye hu echire ye hu say eduro na Susan Chanel de aba Ghana no nti ye hu say ekweche ade Afia say pure water company emboa na stupid idiot so oman no eda wakoma so a unkonkoje NDC sika embeka say NDC ye papa na omuye omunya wo hwepe na wa jampe afa na pa na wo koje wo me papa mo na wa bo no pa na fa wo so wo sa fe de wa wo praise omo why and then they me papa ya advert hey bibi no mo bo pa say bra be di me papa atem no omo ama wo Afia it we bushie ni obi ani obetimi ni ya advert Aisha me powerful I am surrounded by powerful men and powerful women say you to me me papa the advert there
ene papa wo so bra na me fa onya advert nti ha minimum da say the way advert be ye anka papa mako chiche nyama free China o papa she loves tomboy eyi Ayisha modi rice Ayisha modi oil papa me srel bra me fa onya advert wate me hu say ye the way advert ye de papa me ma onkoda Shia kai papa me sign no me so me ma wangana nkwasi afo kra the way advert man fa so oba so mo a papa na me Papa mami kwa na mi fa onya advert why modi rice modi oil inti papa ugina mfifi no kita hawa no kita we so anu be chapage papa we powerful papa omo be di water me no metimi omo asa kwa abade wa be ya advert oh hey what a man of God won ujimie won kwasi asem this Legon landladies from patro dining in omo rent e dining in omo rent Kasa ujinya edenti na Dr. Mr. Drew achi ni ho efiri wo Afia Schwar Gabra na beka achi obi a edenti na Mr. Drew wachi ni ho efiri wo enipa wuntumi ni nipa nsan 2 minutes enipa wuntumi ni nipa nsan enipa giant tisa wo ungrateful human being tisa wo se Afia Schwar ga ope wiasim ana ope Ghana yi a me semi di mahama echi na mahama to nsuo mama no da na saa time na mahama to nsuo ma me no me hia so be to nsuo mama me a mama nka asem nchew I will never be ungrateful to mahama mobi ma me $50 million they can never buy my loyalty she so wo enipa san said wujem eni sika wundwi nipa honti no ukọ NDC no abeka so omoye no wagi usika udi sika ni wia no asaba MPP no abeka so omoye enipa seti omayimu enipa sei asresrefo de bi Afia Schwar woni nam nkrofo fon so sre sika bebo hu dua se wan kanche Kofi aketo aso ombe bisa miska ena me de say ne o me de say ne Afia Schwar audio sa wo de say how ye bre me how she we nipa how she nyame shrew how she kwasia 48 years so frame me madam YouTube Ghana kwasia da be na wa sha atare papa da atade na me hye no me say munko bisa ne bo atade na me hye no munko bisa wo ba di ni birthday mi hu dia wo dress you kwasia ntina wo ba wu ye no wo boni ntina wo ba wu anka oba na wonyem Afia Schwar na na kama mete se wonyem Afia Schwar na ka kire me Afia Schwar na ka kire me say chweti bu achi nyimo na me so ne wan ono aso na ka kire me say woni eyi kwasia be ka kire me say me be ka kire say Stone Boy na mo feel so obi na to aduane ma me di ana she loves Stone Boy I created that page and you obi na be ka kire me say me created that page oh me created page no odom Ghana nyina obi fan has never been verified Time Stone Boy, ni 1 year luncheon, no, I wasn't in Ghana. Fucking liar. A liar must have a good memory. I wasn't even in Ghana. Into what are you talking about? What's it driving about for car? And me catch it or say, or currency, Afia, you're a fucking liar. The car was bought in my name. Revenue above for car now also your truthful. I will post everything. I talk with evidence. That car was bought in my name. Inti car mi sankasa me papa mami sika. Emma mi ko bisa car ni bobe kache me papa say da car no musi $200,000 and o say me back kona koto. Muni mnyama nipa we nipa mpesa obeka samwa. Car mi to wo mi dimu. Mi ana mi call dealership. Mi ana mi call card yiho. You're on JERIPHER on YouTube. What for my account? Me didn't na beto. Kwasiafo mo kasa mo be kasa ba ya mi sisi Ghana for ye nti obi okasa without evidence. Mema mu nti obi okasa without evidence. Obi okasa without evidence via your truthful. Me asema mi ke mi kita evidence. That's near Dote Jata, aka Reverend Obofo, aka Francis Innocent, aka the King of the Night. Sakano. Mimi dimu mina me ko chie sika nti obi a mi ankasa me die nim atoka wo me dimu o ma mi sika mama toka wo me dimu me ye de be ka cho se ka no rent how will I do that ka mi ankasa ma ye me ye de be ka cho se o rent woni mi nyansa o efia woni mi nyansa o fufufu no woni mi nyansa o mono ye di mo che be di bone ena mi so mi ndi mo chi ndi bone Sumo, mumu ye nkrase for you a disgraced human being. Mukradi come on, obi ambu mu Ghana o.
obi a yemfa mo nye hwe wo Ghana obi otumi ni obi kunu ko wo obi otumi ni adamfo kunu ko what a shame wo awunye kunu ko one ne be wo Oba America Johnny me mpabo akro ntumi papa no no diu imemo mu diu ye mema me mfo mo nya hwe bra na wo de ne ba ni adote jata na emi no kona ko bisa minim ne pa a onya akonya when they to me nya akonya to a president a whole president no to me jimmy no ho nature say one kasa no destiny no life in has been scattered from being ungrateful then I want find Fada Dickson no ma ustako ya body asembe na wentumi anka amfa no me ni adote jata sika no ma me amedi so edi looky how good I look no eda me kasetia na nyame nchia meka eda me kasetia na nyame njimi nko enfiri mi nsam dia wo ba wo de ye president ni nyamo mo aboa wo da no eda me de be ye obi a wo boa me da no nyame njimi kura enfiri mi nsam that night I am never ungrateful me de wa sensu ama no mo kra no me value no evil souls nkwasiafo uye nipa obi ye o papa no wa hawo enye kra mama o 2000 Ghana da nti me obi enu wa mama me 50 Ghana kra me ne be ko ebepie abonten no matter me ne diamond appear kopa ma send audios e wo WhatsApp ba mo usa ba abonten da emba abonten because diamond appear o kire me asase ni eto diamond appear didn't pay any land for me Ono no chere mi Ayisha asase ni eto for a friend class obe chere wa asase diamond ka se me ntono me mpese meto me ka chere ni asase ne boy den diamond appear den tina young girl amesu so me cover $50,000 I better one plot aden ne boy den o si Ayisha obetimi aye na asase ne was one plot two plot and ye $10,000 $100,000 mean to me nchia ena diamond Ayisha me ne ohene ne bekasa wo betua ne nkakra wo bewie adamfo tumi yesa no that moment ni nyame nam diamond apia so hira me because asase no e wo good location asase no me toye no less than 5 months no obi ba asase no so beto ne $200,000 e 2.5 plot obi ba asase no so beto ne broni bi approach me say baby asase ne da no obeto ne $200,000 e kona me hu say madam for na aboa me enu nti na me appreciate no nti no matter how me need diamond apia beko me to me ba social media me dinner tam da me hu say nkrofo otro hey chihu hey yese nkrofo otro kwa me di o matem na ma screenshot na me dey come diamond say won wo dia wo ye won say won ti o man nkrofo di matem me to me di diamond apia tam da me to me ba like no matter how me need diamond beko so diamond enyo no ma miskato asase no ono chere me enipa kro chere me asase kra no I have been so much grateful to we jimi on mo visa mo level ne me mo boss diamond apia mo nyina mo nam diamond pe ne woska mo nyina hiafo nko a iti mo boss diamond apia na mo ne na mo bisa ni asase me to sen oba besia cash in dollars enye cedi so wo ena me de toy tama me toy kra na me nye ejuma nti mo hu me am worth millions of dollars man nye ejuma kra me didi wo na wan nye ejuma o ye sresrefo